Number 34. Number 34. Simakatse ngiyawumbonga ngato tonke tikhatsi, ngimdumise ngemlomo wami ngingakhawuli. Umphefumulo wami utikabatisa ngasimakatse, labahluphekako abeve bajabule. Dumisani simakatse kanye nami, siphakamise libito lakhe kanye kanye. Ngakhuleka kusimakatse, wangiphendula, wangikhulula kuko konke kwesaba kwami. Lababheka kuye bayamamatheka, buso babo bungeke budliwe ngemahloni. Ngangingumuntu losihlupheki, ngakhala kusimakatse, wangiva, wangisinzisa kuko konke kuhlupheka kwami. Ingilosi yasimakatse yakha umthangala lodungeleta labo labamesa, ibakhulule, iphindze ibavikele. Aseninambitse nibone kutsi simakatse muhle unemusa. Ubusisiwe lowo lokhosela kuye. Yesabani simakatse nine labangcwele, ngobe abesweli lutho laba mesabako. Ngisho nemabhongwana emabhubesi ayeswela alambe, kodwa labo labafuna simakatse bangeke beswele lutho loluhle. Wotani bantwa bami ningilalele, ngidanifundzisa kumesaba simakatse. Ngubani lotsandza kuphila atsimate adle tinyoni tebantwa bakhe. Lowo ke akagcine lulwimi lwakhe ebubini, netinzebe takhe tingakhulumi emanga. Khwesha kulokubi wende lokuhle, funisisa kuthula ukubambisise. Emehlo asimakatse akesuki kulabalungile, tindlebe takhe atisuki ekukhaleleni kwabo. Buso basimakatse buphambene nalabenda lokubi, kuze abashabalalise, bangabe basakhunjulwa emhlabeni. Labalungile nabakhala bacela lusido, simakatse uyabeva, abakhulule kuto tonke tinhlupheko tabo. Simakatse uhlala asedvute nabo laba netinhlitiyo letephukile, uyabasinzisa labanemoya lowephukile. Lolungile uhlala ajingwe tinhlupheko letinyenti, kodwa simakatse umkhulula kuto tonke, alondolote onke ematsambo akhe, ungaphuki ngisho nome linye. Sikhohlakali siyawubulawa ngulokubi, nalabamdonsa lolungile bayawudliwa licala. Simakatse uyakuhlenga kuphila kwetinceku takhe, labakhosela kuye bangeke badliwe licala. Akudunyiswe uyise neNdodana noMoya Oyingcwele, njengoba ecaleni senjalo nanyalo, yawanjalo kude kube nini. Amen. Bese kucala iDeuteronomy sahluko 10 verse 12 kuya 22. Deuteronomy sahluko 10 verse 12 kuya 22. Manje-ke ma-Israyeli, yini lokufunwa ngusimakatse uNkulunkulu wenu kini ngaphandle kwekuthi nesabe simakatse uNkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonke,
nimtsandze nimkhonde isimakadze uNkulunkulu wenu ngenhlitiyo yenu yonke nangemphefumulo wenu wonke, nigcine nemiyalo yasimakadze kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla kutsi tibe lusito kini. Emazulu ngewasimakadze uNkulunkulu wenu, ngisho nemazulu lasetulu kakhulu imbala, nemhlaba nako konke lokuwo kwakhe. Noko simakadze luthando lwakhe walwenda lwanamathela kubokhokho benu, wabatsandza wanikhetsa nine titukulwane tabo ngetulu kwato tonke tive njengobe kunjalo lamuhla. Ngako-ke sokani tinhlitiyo tenu, ningaphindzi nibe netinhloko letilukhuni. Ngobe simakadze lo Nkulunkulu wenu nguNkulunkulu wabonkulunkulu nenkhosi yemakhosi, nguNkulunkulu lomkhulu nalonemandla nalowesabekako, akakhetsi kantsi futsi akadizelwa. Uyabavikela labo labatindzandzane nebafelokati, nesihambi uyasitsandza asiphe kudla nekwembatsa. Kufanele nibatsandze labo labatihambi, ngobe nanina-ke nabatihambi eveni laseGibhite. Yesabani simakadze uNkulunkulu wenu nimkhonde. Bambelelani kuye nitsatse tifungo tenu egameni lakhe. Lo Nkulunkulu nguye loludumo lwenu, nguye lowanentela leto tintfo letinkulu netimangaliso letesabekako lenatibonela nine ngewenu emehlo. Bokhokho benu labehla baya eGibhite babengemashumi 7 sebabonke. Kodwa manje simakadze uNkulunkulu wenu sewunente nanza naba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. Siphele lapho sifundo sokuqala. Amen. Sifundo sesibili sivela kumaHebheru sahluko 4 sivela verse 11 kuya 16. maHebheru sahluko 4 sivela 11 kuya 16. Ngako-ke asikhuthalele kungena kuloko kuphumula, kubede lokwehluleka ngenxa yekungalaleli njengabo. Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenca inkemba lesika ngetinhlangotsi totimbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkanja, lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Kute sidalwa lesifihlakele kuNkulunkulu, kodwa konke kusebaleni kwembuliwe emehlweni alowo lekufanele sitilandze kuye. Njengobe sinempristi lomkhulu kakhulu, Jesu indvodzana yaNkulunkulu, lodzabule emazulu, asibambelele kuso sivumo sekukholwa kwetfu. Lompristi wethu lomkhulu akasiye lowehluleka kuvelana natsi ebutsakatsakeni betfu, kodwa walingwa ngayo yonke indlela njengatsi, noko akazange one. Ngako-ke asisondzele ngesibindzi esihlalweni semusa, khona sitekwemukela sihawu sithole umusa lotasisita ngesikhatsi lesifanele.
phela lapho sibuso sibili. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa iNkosi yethu, wedalwa nguMoya oNgcwele, wadalwa yintombi Mariya, wadlula kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esibhavanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu ubuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise. Ubuya njengokwethulela abaphila kunalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni lelingcwele likaTolika, nasemhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila komunye nini. Amen. Baba wethu osezulwini, ngilizwe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayende emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibasiselela labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube yini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isawu sakho kithi. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi. Bambese ngekulunga abapristi bakho. Nkosi, enda kutsi indlela takho tatiwe emhlabeni. Baphe abantu bakho sibusiso sekuthula. Nkulunkulu, hlambulula tinhliziyo tethu. God of mercy, Jesus found a sure defense in your word. Strengthen us to persevere faithfully as we confront the temptations of life. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Nkulunkulu somandla lo phakase, wena longenyanyi lutho lolwendiwe, wena lotheselela tono tabo bonke labatisolako. Siphe tinhlitiyo letinsha letitsabukile, kute kutsi tsine lesikhala ngalokufanele ngetono tethu, sivume konakala kwethu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele. Wena Nkulunkulu lonesihawu sonke, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula, longumthandi lokuvumelana, wathi wena kuphila lokuphakathe, ukhunda wena kubusha impela. Sibukele thina abantu bakho labatokekile kulabayimbikisi basihlasela, ukuthi thina lesesempela kuwashingiswa ngemandla etisa kithi, ngemandla Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe somandla lokhona nini nanini usiphephisile, sathe sefika kucaleni kwalolunye lusuku. Sifikele ngemandla akho lamakhulu, kude sikhululwe boneni konke, siphephe etingotini tonke. Usithonzise ukuthi sende kuphela loko lokuhle emehlweni akho, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu.
uyaqhubeka ngasila uNkulunkulu utshela abantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu ufunani kubo. Njengoba siqala lapha ukuthi manje-ke ama-Israyeli yini lokufunwa nguSimakade uNkulunkulu wenu kini, ngaphandle kokuthi nesabe Simakade uNkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonke, nimtsandze, nimkhonde Simakade uNkulunkulu wenu ngenhlitiyo yenu yonke nangemphefumulo wenu wonke, nigcine imiyalo yaSimakade kanye netimiso takhe lengininika tona namuhla ukuthi tibe lusito kini. Njalo ukuthi uNkulunkulu ngilokhu lekafuna kubantwana bakhe, kubantu bakhe, ukuthi bamesabe, bahambe etindleleni takhe ngaso sonke isikhathi, bamtsandze, bamkhonde njengoNkulunkulu wabo, bamkhonde ngenhlitiyo yabo tonke nangemphefumulo wabo, bagcine imiyalo yakhe yonke netimiso takhe njengoba setibekiwe phasi ukuthi tiyiwe. Ngiloko lokufuna uNkulunkulu kubantu bakhe. Beka ukuthi nemazulu waSimakade konke lokukhona emhlabeni waSimakade, nemhlaba nako konke lokukhona kwakhe. Noko Simakade luthando lwakhe uthi lapha lwencisele kubokhokho bebantwana baka-Israyeli nje basathi la, wabatsandza, wagcine abakhethile bona njengesitulwane sabo ngetulu kwato tonke tive, njengoba kunjalo lamuhla. Wabatsandza nje basukile nakuqala noma bebalungile noma bebabahle noma bebanjani, kodwa wabatsandza kwakhe ngoba abebatsandza yena, kwaba kuye ukuthi atikhethele bona njengebantfu bakhe, njengabantwana bakhe emhlabeni. Akusho ukuthi bebabakhulu njengoba siva lapha ekugcineni ukuthi labaya eGibhite bebangu-70 labahamba naJakobe nabantu bakhe labaya eGibhite, kodwa namhla sebasive lesikhulu. uNkulunkulu akabakhethanga ngoba bebasive lesikhulu noma besisive lesiqinile sinemandla, akabakhethelanga lokho, wabakhetha ngoba abatsandza. Kunjalo lapha ukuthi ngakho-ke kuleso sisipho leso, ngakho-ke bantwana baka-Israyeli, bantu bakhe abamtsandze ukuthi lapha abasokete inhlitiyo tabo. Sokani inhlitiyo tenu, ningaphinzi nibe netinhlobo letilukhuni. Sokani inhlitiyo tenu, ningaphinzi nibe netinhlitiyo letilukhuni, njengoba sivamise kuva ukuthi etinhlitiyo tabo tilukhuni. Akusito tabo kuphela netethu losikhona la, tinhlitiyo tethu tilukhuni ngoba nasi esifanana nabo empeleni. Siyona, sive singete seva kahle, sive siphinde ukuthi sikhohlwe, sihambe siduke, kanjalo nathi sifanana nabo sinetinhlobo letilukhuni. Kumcoka-ke ukuthi sisokete inhlitiyo lethu, sikwati ukuthi sitibambe, sitisonge, sititsibe, ukuthi sihambe ngetindlela nemiyalo eyaNkulunkulu. Ngoba Simakade yena lo uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu wabonkulunkulu nenkosi yamakhosi, uNkulunkulu omkhulu nalo nemandla, nalo esabekako, akakhethi kanti futhi akadizelwa njengalabanye bonkulunkulu, njengalabanye baphathi basemhlabeni labafuna kudizelwa
ukuthi benze lokho lefanele ukuthi bakwende uNkulunkulu kanjalo. Uyabavikela labo labathi inzanzane nalabo abafelokazi kafishane, uyabavikela labo labade labangasho babavikele masinyane labade labangabasita etikhatsini letitsiteni. uNkulunkulu uhlala akhona kulabo ayedele ukuthi abavikele, abasinzise, abaphephise nasezingotini. Nabo labanye abantu laba benyenyako nalaba abahlukumedako. Uvikela futhi netihambi, ngoba tihambi tivamise kuba dodwana lapho ekuhambeni, noma babanengi nabe nesihambi usihambi, tinkinga tiba tinengi nje endleleni. Ugcina ungathi ukuthi ulala kuphi, udlani, wathola lapha emanti ngoba la ekuhambeni awathi ukuthi emanti awathola lapha etikhatsini letinengi, ikakhulu itolo noma etikhatsini letengcile lapho live lisenile khona. Nabantu basengakabi baningi zawutonke njengenyanga, kodwa nenyanga tihambi tisenako ukuhlupheka njengoba kunetindzawo lapho kugcinwa khona tihambi abantu abasuka etindzaweni tabo babalekele kuletinye tindzawo. Bayahambi labo bantu labo kufanele ukuthi baphatheke kahle, bagcineke indlela efanele ukuthi bagcineke kahle. Kusike lapha uNkulunkulu uyabagcina bonke labo bantu labo. Ikakhulu uyabakhumbuta lapha manje ukuthi bakwazi ukuthi nabo itolo unini kutsali bebatihambi besuka lapho besuka khona bahamba baya eGibhite, bebatihambi bafika babatihambi leGibhite. Ngakho baphatheka mhlawumbe ngale ndlela baphatheka ngayo ngoba bebabachamuki. Bazivamise kusho ukuthi abantu umchamuki efika uchamukela lapho achamuka khona. Ngiyanimathi nekumathi uchamuka kuphi ngalesi sikhathi ngaphandle ukuthi anitshele ukuthi uchamuka kuphi. Noma untshela kona noma kanitsheli kona liva ngaye ukuthi uchamuka kuphi. Noma sisa lesikhulu lesihlola ukuthi niphila njani, sitolungisela kunihlasela, kunalento etingoti letinjalo, kodwa nje sibheke ukuthi sihambi tiphatheke kahle. Ngiyathemba ukuthi sihambi siyabonakala kanti sibonakala ngani kubantu labaditsa, kodwa konke lokho kufanele sikukhumbule singakukhohlwa ukuthi yesabani simakathe uNkulunkulu wenu, nimkhonde yena ngaso sonke isikhathi. Babelelani kuye, nithathe tifungo tenu egameni lakhe. Lo Nkulunkulu nguye loludumo lwenu, nguye lowanendela leto tindlo letinkulu netimangaliso letesabekako lenatibonela nine ngekwenu ngemehlo enu. Leto timangaliso tendong lapho lebatibona empeleni nabachamuka basuka eGibhite baya eKhenani. Leto letinengi letenteka endleleni batibonela bona ngemehlo abo. Bafanele ukuthi bangatikhohlwa, batati ukuthi uNkulunkulu unemandla lanjalo. Phela lapho kafishane saba ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bakhe bamkhonde, bamesabe, bagcine imiyalo yakhe, bagcine netihambi, baphathe kahle nebafelokazi netinzanzane. La uMahebheru njengoba sivile lapha itolo nesikhathi elangeni lempilo, ukuthi kukhuluma ngekuphumula, ukuphumula kwaphakade, ukuphumula kwamoya. Njengoba sivile ukuthi abantwana baka-Israyeli bebaphuma eGibhite baye benesesembiso eveni elinelubisi netinyosi neluju, kodwa ekugcineni nembuto ukuthi nabewela lowo Jordani Joshua wabanika lowo kuphumula bebakubhekile. Ungathi nakhona lapho noma baluwela leJordani kodwa ukuphumula ngabakutholanga njalo bebabhekile. Ukuthi lapho kodwa kumcoka ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bade ukuthi bona ukuphumula kwabo ukuphumula kwakamoya futhi akusiko ukuphumula kwenyama njengaloko abantwana bebabhekile bangadla bajabule kube nje yabo, kodwa ukuphumula kwebazalwane, ukuphumula kuNkulunkulu
uphumula kwakamoya, uphumula ekupheleni kwako konke. Ngakho-ke asikhuthalele kungena kuloko kuphumula kubedle lokuhluleka ngenxa yokungayilaleli kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli abangakutholanga ukuphumula ukuthi kabalalelanga, kabakholwanga ngendlela kufanele ukuthi bakholwe ngayo. Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenza ingemba lekhalipha tinhlangothi tonke, lesika ngetinhlangothi tonke. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkanja, lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Kude sidalwa lesifihlakele kuNkulunkulu, kodwa konke kusebaleni kwembuliwe emehlweni alowo lekufanele silitilanze kuye. uNkulunkulu ubona konke, wathi konke, futhi la singambhacela khona, futhi la singasho simyenge khona, sicambe manga kuye, noma bochabutshane nabodulutshane labanjalo. uNkulunkulu ngeke kude dulutshane, uma kude longamyenga, ubona konke, wathi konke. Lapha konke tonke tinto tisebaleni kuye, uyadadi, angeke ayengeke. Khona-ke lapha ukuthi ngibobeliwe kulowo lekufanele ukuthi sitilanze kuye, ekugcineni kufanele sibe konke, kufanele ukuthi sonke kufanele ukuthi sitichaze, sibe ne-accounting yokusho ukuthi tinto tenteke njani, tento tihambe kahle yini leyo lekele, yini lehambe kahle, yini lengabonakali. Kufanele ukuthi sitilanze kuye, kuye kufanele ukuthi sichaze ukuthi empeleni esendeni sihambe kahle, sigcinile imiyalo yakhe. Konke lokhu lesitshelwa kona ukuthi lebazalwane kufanele ukuthi sikwende kufunwa nguNkulunkulu kithi njengebantu bakhe. Sikholwe, singalengisi labo bakadzeni abangakholwa, abangazange bakholwe bagcine balahlekelwe kuloko bebathenjiswe kona. Isho njalo lapha lenza ukuthi ngakho-ke sinempriest lomkhulu kakhulu longuJesu indodana yaNkulunkulu. Lekungiyena asigcuselako, lekungiyena akwati kusikhulumela kuNkulunkulu. Nesicale khona isho lendzaba ukuthi empeleni ngebuntfu bakhe uyakwati ukuthi asimelele, uyasivela thina ngoba naye wake waba ngumuntu, wahlupheka esikhathini letiningi. Ngakho uyakwati kuhlupheka, uyakwati kusikhulumela, asibekele kahle, un-advocate wethu lomkhulu kuNkulunkulu. Lo mpristi wethu lomkhulu akasiyele wehluleka kuvelana nathi ebuthakathakeni bethu, ngoba naye wake waba kuleso simo lesinjalo, kodwa walingwa naye ngayo yonke indlela, kakhulu kulamalanga lang-40, ngoba sitshelwa into letinzathu noma letimbili ama letinzathu lesiva ukuthi uSathane wamendisa tona. Kodwa uyakhanya ukuthi kulala amanye amalanga noma singeva ekuthiwa wonke lawo malanga lawo abelingwa Jesu. Akusho nje ukuthi bekahleti kumnanzi into letinjalo, abelingwa. Kodwa lokumconga ukuthi akehlulwanga, akangcotshwanga, walingwa, kodwa akazange atholakale one ngalowo kulingwa kwakhe. Kanjalo-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusha, khona silekwemukela sihawu, sithole umusha lodasisita ngesikhathi lesifanele. Umusha lodasisita kakhulu ngesikhathi sekulingwa, ngoba kufanele ukuthi sisonzele esihlalweni semusha, khona sitovikeleka ngaso sonke isikhathi ngetikhathi etekulingwa nguSathane. Lokho mhlawumbe lesikuba kona namhla. uNkulunkulu ambusise. Amen. Sibusiswa eludumo nekubonga nekubabata lona singabusha nesingakuconza ngakho lokuthatha lobungcwele lobudumisekako
yise nendosana namoya ongcwele ubathetha uthi ingilosi zonke nebantu bonke nako konke lokudaliwe kude kube nini nanini. uNkulunkulu samandla siyakubabata ngosiyamka wonke siyakukhonda asakufanele wena kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibuse tonke lesemukele etandleni takho ngethi konke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu ube usende singawukhohlwa umusa wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losezulwini losana yakho ethembisile kuthi nasithandaza igama layo ilawusiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silathi iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakaze empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sibonga manje ukubona muhle. Bandle libe ne weekend lehle. Amen.